Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Impirimbanyi zirwanya ibihumanya ikirere zarakajwe nuko umuntu wagenwe kuyobora inama ya ONU kuhindagurika ry'ikirere izaba muri no mwaka ari umukuru wa kimwe mu bigo bikomeye cyane ku isi bicuruza peteroli. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaganye ibyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze mu ntangiriro za kino cyumweru ko igihugu cye kititeguye gukomeza kwakira impunzi ziturutse mu gihugu cya Kongo, avuga ko zihunga ibikorwa byibasira ubwoko bwabo. Abashakashatsi muri Kenya baravuga ko mu murwa mukuru Nairobi harimo kuboneka ubwoko bushya bw'imitezi budahangarwa n'imiti isanzwe iyivura. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri wa kane tariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere. Ano makuru reka tuyahere ko yajyanye n'ihindagurika ry'ikirere. Impirimbanyi zirwanya ibihumanya ikirere zarakajwe nuko umuntu wagenwe kuyobora inama ya ONU kuhindagurika ry'ikirere izaba muri no mwaka ari umukuru wa kimwe mu bigo bikomeye cyane ku isi bicuruza petroli. Sultan Ahmed Al Jaber ni umuyobozi mukuru w'ikigo Abu Dhabi National Oil, akaba n'intumwa ya Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu izakira inama ku bibazo bihindagurika ry'ikirere. Harjit Singh wo muryango urwanya ibihumanya ry'ikirere Climate Action Network avuga ko uruhare rwa bwana Al Jaber mu nganda za petroli rwabangamira ingamba zo kugabanya ikintu cy'ingenzi gituma isi irushaho gushyuha. Bamwe mu badiplomate bakiriye neza ishyirwaho ry'umugabo kuri uwo mwanya, bagashima gahunda z'igihugu cya Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu mu gushora imari mu ngufu zikomoka mu bintu bidashira, mu gihe kino gihugu gikomeje gucuruza mu mahanga petroli na gaze. Tugenere noho mu makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaganye ibyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze mu ntangiriro za kino cyumweru ku gihugu cye kititeguye gukomeza kwakira impunzi ziturutse mu gihugu cy'igituranye cya Kongo, avuga ko zihunga ibikorwa byibasira ubwoko bwazo. Kagame yavuze ko hari impunzi z'abitiranwa n'abanyarwanda zatangiye kwambuka zihungira mu Rwanda kubera ibikorwa by'ubwicanyi bizibasira. Ejo umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yahaye ikiganiro abanyamakuru avuga ko ibyo Perezida Paul Kagame aheruka kuvuga ko mpunzi atari ibya kimuntu, kandi ko izo mpunzi z'abanyekongo zikoreshwa ku ntego za politiki. Mu kanya kashize navuganye na Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Kongo, atangira asobanura ku cyo leta ya Kongo ivuga kuri aya magambo ya Perezida Paul Kagame. Lorsque nous étions à Luanda dans le cadre des discussions ubwo twari Rwanda umwaka ushize mu biganiro hagati ya Perezida Tshisekedi na Kagame, twatwumvikanye ko tugomba gusuzuma ikibazo cy'impunzi turi impande eshatu, ibihugu byombi hamwe na HCR. Ntibyakumvikana ukuntu uyu munsi Perezida Kagame yadukangisha iki kintu kandi agaragara nk'umuntu witeguye kwakira abimukira bavuye mu Bwongereza. Birashoboka ko yaba yiteguye kwakira abavuye i Londres kuko azishyurwa n'Ubwongereza miliyoni 140 z'amapaundi. Gusa twe twatunguwe n'ariya magambo. Icya kabiri, twumva hari ibisobanuro tugomba gutanga. Benshi mu mpunzi ziri mu Rwanda ni ingaruka z'umutekano mukeya uterwa na Kagame muri kiriya gice cy'igihugu cyacu mu myaka myinshi ishize. Muri bukinyeshyamba za RCD, CNDP na M23. Ndashaka kwibutsa ko ubwo ikirunga cya Nyiragongo cyarukaga mu kwa gatanu ku mwaka wa 2021, abanyekongo bari bahungiye mu Rwanda batigeze bagaragaza ko bashaka gutinda muri kiriya gihugu. Twe dusanga guhuza izi mpunzi n'ikibazo cy'amoko bisa n'ubushake bw'u Rwanda bwo guhunga ibisubizo nyabyo rutegerejweho n'umuryango mpuzamahanga, ari byo kubahiriza amasezerano yasinyiwe i Rwanda. Les accords souscrits au processus de Luanda.
perezida w'u Rwanda ntiyavuze impunzi zose, yavuze impunzi zihunga gutotezwa kubera ubwoko bwazo, ko icyo ari ikibazo Kongo yagombye kubonera umuti. En République démocratique du Congo, il n'existe nta bikorwa by'urugomo byibasira imiryango y'abatutsi biri mu gihugu cyacu, kuko natwe ubwacu muri guverinoma ndetse no mu zindi nzego za leta turimo abo mu bwoko bw'abatutsi. Twe dusanga iki kibazo kidakwiriye kurebwa muri ubu buryo, kuko utavuga ko ushaka kurengera igice cy'abantu runaka wica abandi. Twe ntidushaka gukemura ikibazo nk'uko tubishinjwa n'u Rwanda, ahubwo turashaka gukemura ikibazo tukirebeye mu buryo bwa rusange. Muvuga kandi ko impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka mu Rwanda zafashwe bugwate, ariko muzi neza ko hari zigeze gushaka gutaha, noneho HCR n'u Rwanda bakanga kubera ko umutekano wari utaragaruka aho mu burasirazuba bwa Kongo. Nous avons une commission nationale des réfugiés. Dufite komisiyo ishinzwe impunzi irimo na HCR. Raporo yatanze ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2022 yagaragaje ko mu Rwanda hari impunzi z'abanyekongo zikabakaba 77,000, mu gihe impunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo zisaga 200,000. Murumva ko ikibazo kiri ku mpande zombi. Mu guhangana n'iki kibazo ni ngombwa ko dukemura ikibazo nyamukuru, ari cyo ko u Rwanda rugomba guhagarika ibikorwa byo kuvogera Kongo ndetse no kureka gushyigikira umutwe wa M23. Nyuma y'ibyo twakwiga ku buryo buhamye uko twarangiza iki kibazo cy'impunzi tubinyujije mu nzego zisanzwe ziriho. Umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya. Dukomereze ku mugabane wa Aziya. Ibiro ntaramakuru bya leta muri Iran byashyize ahagaragara video isa niyerekana umunya Iran ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza Alireza Akbar yiyemera ku ngufu ibyashinjwa. Uyu mugabo yahanishijwe icyaha cyo kwicwa amaze guhamwa n'ibyaha byo kuba intasi y'Ubwongereza. Umuryango wa Bwana Akbari watanze impuruza ko ari hafi kwicwa. Leta y'Ubwongereza yasabye ko arekurwa. Bwana Akbar wahoze yungirije minisitiri w'ingabo yigeze guhaha ubutumwa bw'ijwi mu ishami rya BBC ritangaza amakuru mu rurimi rw'igiperse buvuga ko yakorewe iyicwa rubozo mu mitekerereze no ku mubiri kugira ngo yemere ibyaha we avuga ko atakoze. Tugaruke muri Afrika mu burasirazuba bwayo. Abashakashatsi bo muri Kenya baravuga ko mu murwa mukuru Nairobi harimo kuboneka ubwoko bushya bw'imitezi budahangarwa n'imiti isanzwe iyivura. Ngo ubu bwoko bw'indwara ishobora gutera ubugumba iyo bitavuwe buraboneka cyane mu bagore bakora akazi k'uburaya. Abakoze ubwo bushakashatsi bavuga ko kubera amakuru atariyo, bamwe muri abo bagore bakora ako kazi k'uburaya bafata buri munsi imiti yo kwirinda indwara ya sida, ngo batekereza ko iyo miti ishobora no kubarinda izindi ndwara zandurira mu myanya ndangagitsina mu gihe aho bakoranye imibonano mpuzabitsina badashaka gukoresha agakingirizo. Ni inkuru ya Roda Odiambo mugezwaho na Florentine Kwizera. Abarenga 350 bahoze mu bakora igikorwa cyo gucuruza umubiri wabo bagendeye ikigo cy'ubuvuzi cyo mu mujyi wa Nairobi catangaje ibiharuro by'abagwaye ingwara ifatira mu bice by'irondoka yitwa Blennorrhea canke gonorrhea. Nibo bagize uruhara mu cigwa cakozwe n'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi muri Kenya, Kenya Medical Research Institute. 3/4 by'abagize uruhara muri ico cigwa bariyemereye yuko bakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye kuba babana canke abakiriya babo, ngo kuko barihwa menshi. Bamwe muri bo bavuga yuko bagirana iyo mibonano mpuzabitsina n'abantu barenga 29 n'imiburiburi mu ndwi zibiri. Abagize uruhara muri iki cigwa bakaba bafise kandi umuti bafata buri munsi mu kwirinda umugera wa sida uzwi nka PrEP, ugabanya gusa ibyago byo kwandura umugera wa sida iyo ukoreshejwe neza ufatanijwe n'izindi ngingo zo kwirinda nk'agakingirizo. Ubu bwoko canke imero ya Blennorrhea utumva imiti bwari bumaze no kuboneka handi ku isi. Blennorrhea ni indwara ifatira mu bihimba by'irondoka ikunze kuboneka cyane kandi irashobora kwirindwa hakoreshejwe agakingirizo. Ni indwara ishobora gutera ubugumba ku bagore iyo bishitse ntibayivuze neza. Abakoze ubu bushakashatsi bahamagarira leta guhindura ingingo zigenga itangwa ry'imiti no guhimiriza abantu kwijukira ibipimo kugira ngo urugero rw'ikwiragira ryayo rumenyekane neza mu gihugu. Uko umwaka utashe mu isi haboneka abantu bagera kuri 80 miliyoni bafise uwo mugera wa Blennorrhea.
hano ku mugabane w'uburayi abakuru b'amashyaka mu nteko nshingamateka y'uburayi bemeje ingamba zigamije kurwanya ruswa nyuma y'inkuru z'agahomamunwa za ruswa zatumye umwe mu badepite muri iyo nteko afungwa. Hashyizweho akanama kagiye guhita gashyira mu bikorwa izo gahunda zatangajwe nk'intango y'amavugurura magari. Muri zo harimo guca icyitwa amatsinda y'ubucuti kenshi akunze guhabwa amafaranga n'ibihugu byo hanze. Izindi ngamba ni izishobora gutuma abahoze ari abadepite batongera kwemererwa kureshya mu rwego rwa politiki inteko nshingamategeko nyuma y'igihe iki n'iki batakiri abadepite. Qatar na Maroc byashinjwe kugerageza guha ruswa abadepite bo mu nteko nshingamategeko y'uburayi. Ibyo bihugu ariko ibyo birabihakana. Radio mwumva ni BBC gahuza miryango madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Dusubire ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Human Rights Watch wasohoye icyegeranyo cy'ukuntu ubona uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwari bwitwaye mu bihugu birenga 100 ku isi mu mwaka ushize wa 2022. Muri raporo ya Human Rights Watch umuryango uvuga ko mu Rwanda urubuga rwa politiki rugifunze, rukanavuga kandi ko hari abanyamakuru abatanga ibitekerezo n'abanyapolitiki bafunzwe bazira ibitekerezo byabo. Uruhande rwa leta y'u Rwanda ntacyo rurasubiza ku busabe bwa BBC bwo kugira icyo ruvuga kuri iyi raporo. Ariko mbere ku birego nk'ibyo leta y'u Rwanda yavuze ko ubucamanza bukorera mu mucyo butabogamye. Navuganye na Louis Maje umuvugizi wa Human Rights Watch abanza kumbwira ibikorerwa batavuga rumwe n'ubutegetsi. Internally, this continued campaign uku gukomeza kwibasira abatavuga rumwe na guverinoma imbere mu gihugu, ndetse wavuga ko hari n'abikangwa ko batavuga rumwe na guverinoma. Ikibabaje nuko dukomeje kubona abanyamakuru, abaturage ba rubanda rusanzwe, rimwe na rimwe abatangira ibitekerezo mu ruhame nk'abandika ku mirongo ya interinete, aba-bloggers, batabwa muri yombi, baterwa ubwoba, noneho bakajyanwa mu rukiko. Twabonye abantu baburiwe irengero, impfu zidasobanutse, kandi izi impfu zidasobanutse n'iburirwa irengero ntibikorerwa iperereza. Kandi dukomeza gukoresha ubu bushakashatsi nk'ubu mu kubona abantu bafunze mu buryo bunyuranye n'amategeko mu mazu afungirwamo abantu mu Rwanda cyangwa mu bigo by'amagereza mu Rwanda. Aho ni imbere mu gihugu. Hari rero no hanze yacyo. Ibyo twabonye mu mwaka ushize ni ugukaza ubufasha bwa M23, umutwe witwaje intwaro ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ibintu biteye ubwoba bibera mu burasirazuba bwa Kongo, kandi twe hano muri Human Rights Watch twarabivuze ku mugaragaro ko uyu mutwe ari ingenzi mu kwenyegeza ubwo bwicanyi kubera ubwo bufasha bahabwa n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ihakana gufasha M23. None mwayiryoza gute ibikorwa n'uyu mutwe? So the fact that Rwanda denies it, kuba u Rwanda rubihakana ntibyagombye gutangaza. U Rwanda rwahakanye gufasha CNDP mbere ya M23 nayo yakoreraga muri Kongo. Ubwo rero u Rwanda rufite amateka maremare yo gufasha imitwe yitwaje intwaro muri Kongo rukabihakana. Ku kibazo cyawe cya kabiri, ni gute u Rwanda rwaregwa uruhare? Reba, M23 iri gukora ibintu bibi ku basivile mu burasirazuba bwa Kongo. Ikindi giteye inkeke, urugomo rukorwa na M23 ruri guteza ibibazo ku baturage bo mu bwoko bw'abatutsi. Turi kubona kwibasirwa kw'abatutsi biteye inkeke mu duce turi hanze y'aho M23 igenzura. Dutekereza ko ibi bigomba gucubya. Kuri biriya wavuze mu kanya birimo gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, leta y'u Rwanda ivuga ko nta muntu uhanwa kubera ibitekerezo bye bya politiki, ko hahanwa abanyuranije n'amategeko. Twabonye abanyapolitiki bafungwa n'iri tegeko mu bihe bya vuba rwose by'ibyumweru bike bishize. Guhindanya isura y'igihugu bivuze mu by'ukuri kunenga guverinoma. Twabonye ingero z'ukuntu minisitiri w'ubwiyunge bw'igihugu yavugiye ku mashusho vuba rwose mu mwaka ushize ko kunenga RPF kose ari uguhakana jenoside. Tubona ikoreshwa ryo kunenga ibikorwa bya guverinoma nk'icyaha. Rero umuntu utavuga rumwe muri politiki, twe uko tubibona,
ni umuntu ushaka guteza imbere gahunda ya politike inyuze mu mahoro. Peaceful, legitimate political agenda. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Nigeria yakiriye neza ivanwaho ry'itegeko ryabuzaga abapolisikazi batarashinga urugo gutwita. Urukiko ruca imanza zijyanye n'akazi rwanzuye ko ibi ari ivangura rikorerwa abagore kubera ko ritabuzaga abapolisi b'abagabo gutera abagore inda. BBC gahuza imiryango uno n'umwanya w'ikinamico urunana. Titireri ngo arashaka kumenya Nyesi birushijeho. Hagati aho duheruka Philippe agisha inama cyaka ku bibazo afitanye na Budensiyana. Hari icyo yamufashije se n'urunana? Mbese sheri Karame Devo, kumbona wowe utari warangiza kwitegura we rahera ko ntagusiga. ariko rero ndarangije nta kindi nsigaje. Ariko sheri Karame, hari amakuru yo kwa Philippe wari usanzwe uzi? Kada bimeze bite se kutumye ngira ubwoba? Sha biteye ubwoba byo rero. Ayiwe bimeze bite? Sha Devo, Karame, hagati ya Philippe na Budensiyana n'umuriro waka gusa. Ye? Nabyumvise mpinda umushyitsi. Rahira rero. Uziko ngo Philippe na Budensiyana barara ukubiri? Ngo iki? Birakomeye rwose ntiwabyumva nyine. Ngo Budensiyana ashize igihe atamwemerera gutera akabariro. Ubwo se wa mugani niba batarara mu cyumba kimwe urumva ibyo byo byashoboka bite? Ibirimo kuba muri ruriya rugo rwose biteye ubwoba. Naho ukivugisha undi ngo Budensiyana asigaye yifatira ibyemezo agakorera abana ibyo ashatse atabanje kubiganiraho na Philippe. Ego mana, ubwo si byo babitewe n'iki disi? Aha, Philippe ngo atekereza ko hari undi mugabo Budensiyana yabacudikanye nawe. Ngo nta kindi cyatuma agira imyifatire imeze ityo. Ntibishoboka. Ejo Philippe yaranekereje numva bitoroshye. Mana we, nuko bimeze rero? Ubwo rero ngo Philippe nawe yatangiye gutekereza kujya gushaka undi mugore nawe bacudikana. Kandi ngo nibicamo arirukana Budensiyana. Oya we, ruriya rugo ntirusenyuke n'ukuri. Ahubwo se urumva rutari mu manegeka sha, isaha ku isaha rwose rwasenyuka. Ubwo rero Philippe yangishije inama mbura icyo namusubiza ku kanya pe. None se we, ndakumva. Waretse twababaza niba bakeneye ubahuza bakaganira ku kibazo bafitanye akanabafasha gukemura ayo makimbirane koko. Ibyo ari byo byose kuva Philippe yamaze kubimbwira nawe urumva ko akeneye inama. Sha, ni ukuri nanjye niteguye kubigiramo uruhare. Ariko inshuti zacu ntizisenye rwose pe. Cyangwa se niba atari ibyo bitabaza abakuru b'imiryango yabo. Ndumva icyo gitekerezo ari cyo rwose. Naho ubundi amaherezo ruzasenyuka pe. Yewe ni ugufatirana pe. Wagatsindwa nguyu noneho urangana gutera kavuna umuheto mbese ubwo kubisa iki we? Imibu yigize akarakajya hehe muri iyi nzu ushaka. Tekereza igihe wahereye wica imibu nijoro none na mu gitondo bizindukiyemo. Sinakubwiye ko sinatangiye gahunda yo kurandura malariya burundu hano iwanjye nori. Cyakora sha warakaniye rwose. Erega shaho nawe urabizi amasomo malariya yaduhaye ntituzayibagirwa. Yego rwose ntabwo twayibagirwa. Iyi nyanya ya malariya yanyiciye imfura yanjye sha. Ubu mwana wacu yavuka ntiyari kuba kamba koko. Wibivuga Kareme, wiminyubutsa rwose ndakwingenza. Sha umva ngomba gukora ibishoboka byose nkakurinda malariya mugore wanjye. Wowe n'utwite ngomba kubarinda malariya ku buryo bushoboka. Dore n'uyu urangitse. Ariko siko wagira ngo ni imiriro ikwica we. Iyi mibiri agatsindwa n'Imana. Ndayihiga bakanyimaze mu nzu. Shareka ne gukomeza kukureba. Ngende ndebe icyo nteka cya mu gitondo. Gira vuba ugire icyo fata. Sibyo umugore utwite agomba kurya bihagije. Ahubwo se ko nta mata ndabigenza gute Kareme? Ntafise ihari ngo uteke igikoma. Ifirahari. Teka igikoma rero. Oya we ngiye rwose igikoma ngiye kuzakivaho. Ngo iki? Igikoma ni ukukireka rwose. Hanyuma
aka kanya si wibagiwe ibyo batubwiye ko umugore utwite agomba gufata ibikomoka ku matungo nk'amata, inyama, amafi, amagi cyangwa indagara mu ifunguro rye. Ihangane sibyo muri iki gitondo rwose uteka igikoma aba ari cyuma, hanyuma ibikomoka ku matungo ndaza gushaka uko nabyo rwose nabikubonera, sibyo shushu? Shabude, ntabwo numva ikirimo kugutera uyu mutwe rwose. Ibisubizo by'ibizamini bamfashe se ntacyo bigaragaje muga? Reka da, twasuzumye niba ari malariya ariko nta malariya tugusanzemo. None se ku mutwe umereye nabi koko? None se Budensiya, Karame, nta kintu gishobora kuba kirimo kuguhangayikisha cyangwa gituma wumva udatuje? Ntacyo pe. Ku kazi se bimeze bite? Ku kazi nta kibazo. Nibyo? Abana bawe se bo bameze bate? Ni bazima nta kibazo? Yewe abana nta kibazo bafite, bameze neza. Uretse ko hari uherutse kurwara impiswi ariko nabwo ntabwo byari bikomeye cyane. Naho se umugabo wawe? Nawe ameze neza nta kibazo da. Nibyo? Ubu se uwo mutwe urawuterwa n'iki koko? Kuko ibyo maze kukubaza wenda kuba ku kazi bitameze neza, abana bawe bararwaye se cyangwa umugabo wawe, ibyo bishobora kugutera kumva udatuje, noneho kubera iyo stress bigatuma urwara umutwe. Nibyo? Nari nibagiwe ahubwo. Ujya ubona umwanya wo kuruhuka bihagije ukanasinzira neza? Yewe cyakora ibyo gusinzira byo rwose bisa nkaho bitakibaho Devo. Ishobora kuba ariyo ntandaro y'uwo mutwe wawe rero. Gerageza urebe uko wajya uruhuka bihagije, ugerageze gusinzira. Kuhiga imyezi. Ibyo kuruhuka byo rwose cyangwa gusinzira meze nk'umaze kubyibagirwa. Kubera iki se? Urabizi nawe akazi ka mwarimu. Ubwo nkavaho nagera mu rugo ngatangira kujya mu mirimo yo mu rugo, yarangira nkajya mu byo gutegura amasomo nzigisha ejo. Ubwo mu kanya bukaba burije ngatangira gutegura abana ngo baryame, kandi ubwo ibyo byose nkabikora njyenyine. Ubwo se urumva koko nabona akanya ko guhumeka? Filipo se ntacyo agufasha? Ngo amfasha? Devo, Karame, reka nkubwize ukuri. Mu by'ukuri ibintu urimo uvuga bishobora kuba bintera umutwe, nibyo koko pe. Uzi ko ubu tumaze igihe kirekire jye na Filipo tutabanye neza. Bishobora kuba ariyo mpamvu ufite umutwe udakira rwose. Wahora n'iki Devo? Mfite ibibazo bimaze kundenga ku buryo nintaruvamo nzisanga nirutse ku musozi. Nibyo? Iyo muvuganye na Filipo wabivugaho iki? Ese bimeze bite? Tuvugana se tuvugana iki ko ubu wagira ngo ndingwe nanjye nkamubona mimbwa? Aho tugeze ubu ntidushobora guhuza pe. None se we, mwarebye abantu mwizeye mukabagezaho ikibazo mufite bakabafasha gushaka igisubizo? Ariko titire ni ukuri ntabwo nari nzi gusetsa bene aka kageni. Ni ukuri byemeranye. Ndabyemeye pe. Yewe ga. Shanye, ndongeye ndagushimiye rero kuba wemeye ko twongera tugahura tugasangira. Yewe nanjye biranshimishije pe. Cyakora umbabareye ko ejo nahise ngenda tutaganiriye. Yego nanjye byarambabaje ariko nyine birumvikana ko akazi ari akazi se. Ngira ngo wari wumvise ko hari haje kese yihutirwa kandi yari ikeneye ibyemezo bya titirere. Yego narabyumvise. None Shanye, Karame, nagutumiye ngo twongere duhure dusangire, urabinyemerera rwose. Uri umwana mwiza pe. Oya nta kibazo ariko. Tekereza ko bampamagaye nari ntangiye gushaka kugira ibyo nkumenyaho byinshi. Harya ni nk'ibiki washakaga kumenya titire? Urumva, njye nari maze kukubwira ko nkunda gusohokana n'inshuti, nkakunda gukora siporo, nkakunda gusoma ibitabo, gutembera, kureba filime, mbese ibyo nibyo nikundira. None se Anye, Karame, wowe ni icyo ukunda? Urebye ibyo ukunda rwose nanjye nibyo nikundira. Wow. Cyakora si byose da, ntuvuge ngo wow, ntabwo ari byose. Utagira ngo nakopeye. Ibyo udakunda ni ibikiza? Cyane cyane gusoma ibitabo na siporo, mva simbikunda pe. Nako nta nubwo mbyanga ariko ntabwo birimo cyane, ntabwo bindimo cyane. Donc uretse ibyo byonyine ibindi tubihurijeho? Nkunda n'umuziki rero burya. Wow, umuziki nanjye ni ibintu byanjye.
nari nibagiwe kubikubwira. ntanakunda abana rero. Yego sha, ubanza uzaba umubyeyi mwiza niba ukunda abana. Yewe ndabakunda cyane pe. Ariko rero akantu ka siporo nakureba ukuntu wagerageza kugakunda. Burya siporo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu, kuko ubashije kuyikora waba ugabanyije ibyago byo kwibasirwa n'indwara ziterwa n'umubyibuho ukabije. Nibyo cyane rwose. Noneho njye nkwisunga umenyereze gukora siporo Titire. ariko uzi ko nakurangaranye singuha amata kandi ahari we. Nibyo hano se musigaye mufite n'inkikamwe. Reka da ni Karemera wayanguriye ariko nibwo akiyazana da. Sha ndumva gufashe neza. Hari impamvu. Ako se we uzi ko naguherukaga umwaka ushize we. Aha we wa mugani uzi ko kuva uyu mwaka wa 2023 watangira twari tutarabonana. Niyo mpamvu nanjye numvise rwose nakwihanganira gukomereza mu rugo nanyuze hano iwawe ngo musuhuze pe. Babarira. Nuko shaka nte nkunda ukuntu ujya untekerezaho ukaza kunsuhuza. Ahubwo se we uyu mwaka twatangiye wowe utangiranye ihe migambi. Mutangirana migambi ki se sha? Ewe uzi ngiye migambi mfite muri uyu mwaka we. Nyine mu nyigisho zitangwa muri club y'umunsi y'umunyinya wowe n'ujya unayitabira. Urumva rero njye rwose nafashe gahunda yo gutangira kujya nizigamira udufaranga duke duke ubundi igihe kikazagera akagwira hanyuma nyine nkagira business nikorera. Yego sha. Ahubwo se shawe nawe nyine uzabikore. Ujye uzigama nyine udufaranga ubundi nitugura duterateranye ubundi tuzareba icyo twicururiza. Mva ngo shaho uranshunga. Ubwo se kugiye kujya wizigamira kuyikorera ngiye nzigamira kuyo nkuye hehe kubizi neza ko nta kazi ngira wa mwana we. Ako wagerageza sha ubwo se make wayabura kandi rwose na Karemera yajya yaguha. Ariko wa mugani reka nze kuyimuganiza aho numve. Harya kanti Karame nigeze mbikubwira. Ibiki se kandi Honore? Ndebera nawe we wisonera amatsiko pe mbwira nukuri. Nibiki? None se kanti Karame ubwo siko nongeye gusama we. Baba we irahira rero ariko mana kwite rwose. Yego byiza. Ariko kantenga ubigira ibanga. Simba nshaka rwose ko hari umuntu ubimenya. Abantu bino ndabizi harimo abagome. Kanyumvira pe shaya kureho nizere ko ugomba no gukora ibishoboka byose ibyabaye ubushuze nibizongera. Rwose mbabara none kuri inshuro rwose bite ku buzima bwawe n'uwo mwana utwite sibyo? Yego rwose unge na Karemera twafashe ingamba kandi nizo turimo gushyira mu bikorwa. Ubwo se ingamba mwafashe nizihe Honore? Yewe uzi ko bwamaze guhumana di. Bwahumanye ko nibwo ari bwira cyane nanone da. Umva Titire di. Aha ahubwo reka maremo iyi soda yanjye ubundi ntahe. Reka gasome witonze nta kibazo. Oya sha reka ntahe burije Titire kandi ndagushimiye cyane pe twaganiriye ubu hari ibyo nakwigiyeho rwose. Nibyo pe nanjye hari ibyo namenye ukunda nibyo wanganye. Nanjye nukusha reka ntahe rero burije nukuri. Reka nanjye nkamaremo nkugeze mu rugo wanyu. Yewe oya sha sinshaka kukugora rwose. Ngora gutese anye. Ubwo se oya nako reka mbwira umumotari usanzwe ntwara zamfate hano nta kibazo. Reka ubuse koko kuki ushaka gufata moto muri iri joro? Oya rwose sinabikwemerera ndakujyana mu modoka ko nyifite se. Ariko nyine ni ukukugora pe. Oya ariko uzi ko hari ikibazo numvaga nshaka kubazanye. Oya mbaza nta kibazo. Gusa ni ibintu biri personnel mbese ibintu bikureba ku giti cyawe. Ushobora kunsubiza cyangwa ntunsubize n'uburenganzira bwawe rwose. Nta kibazo rega ndagusubiza wowe mbaza. Anye Karame ubu ufite umukunzi? Anyesi ko aryumyeho ubu nisi iki kibazo cya Titire kigamije iki? Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico runana ni rero bashaje amakuru yacu yo kuri uyu wa kane n'amakuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru ku buhanga bw'ibyuma hari Masud Ibrahim Ker. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango muramukira.